Mati aku. Mati aku. Bodoh kali kau. Sampai. Ya, sini kau. Bodoh kau. Ini lagi mati. Ini lihatnya. Double kick. Oh, lejak nganga mendung. Habis ke dah mendung. Aku tentu dah duduk situ. Honda tan. Peng tan. Sapu tan tak hek lagi. Tok mana si orang kaya. Nanya je. Tengok HP bro hari ni. Jadi dah lagi. Dah mati. Lah kan mati. Dah jadi free dong. Sampai mana je? Anak punya kau dah solo nak so. Nak jual gang? Sok tahu kah? Jadi? Anak lah DPRA. Tak ada so. Ya, tak ayo no. Dia jadi no pejancik tak mengat. Buya ada kau. Buya ada. Ya. Yo bang, udah ya bang, tak sentuh ini. Bang nak nak pergi je. Dalam HP pita tu, HP pika ledo lima. Yang ke. Hana tu hoja. Kadang-kadang pai tok kecil lepak di. Jadi capek ni tu. Sampai di nom dah. Pak tu ke? Oh, dia pak ni. Kena. Oh, Bah dah cik kah ham boleh. Kena. nak ayo mana? Lagi kena. Duduk pak mana? Hidup ubah Pak kan tu. Ki, kau kan dia HP ni mak kah? Bukan ni naik belum. Halo, wah apa? Iba belum mah HP. Beda lagi kok. Orang pun kaya belum HP. Sama je ki. Kenapa? Belum lagi aje. Bah lagi orang sini. Jadi tengok HP kata. Peng pihana. Putar main ni. Ya, naik dia malu. Pui dia jika pegang ni ke. Mengadam main. Tam en lagi tengok ubik dia. Oh, nyang kaje dah. Tam en betul-betul 5 ngah. Kaje dah. Nyo, nak cakap main. Tahun lalu tinggal. Oh je, anak Oh, mak dia tinggal. 2. Jiji. Tapi teng seru dah. Kamu tu ya. You know ya, tapi ini benar. Ya, kiri mana? Lu mana? Kah belum dah. Kak. Belum pindah di mana? Kak. Mana aja. Bapak di mana? Tak bangga. Oh, kan salah jawab no. Pilih Jawab apa? Bangga culo kak. Tadi no ya? Bangga cu. Rete. Tu tinggal kah? Kah lo. Kalau am no. 2 tinggal. Tinggal. Đôi nó đạp chậm đây này. Tengok. Cok balik. Nyo. Ni kakak kau. Nhô. Mak Ya, nak ya, lu pada tinggal. Bang. Mak. Pada kau. Cok lu. Kiple gitu. Tengok. Nyo bu. Nyo ke nyo. Ya. Nyo ada ya, mau mana kita? Tak ke wifi aja pula. Boleh? Wifi mana kita? Wifi sana, wifi di depan apa tu namanya? Dah lupa. Baru ingat. Ya udah kita pergi terus. Ya. Ya. Kami. Ya. Ya. Tinggal. Bro. Tinggal tadi. Bro. Gimana? Baik. Main apa dulu? Main apa? Main apa? Nyom giti betul bang. Apa mereka bilang tu? Nggak tahu. Ini main. Mobile Legend.
Lihat. Uang, Lihat pakai mata lihat. Mobile Legend. Mobile Legend mau. Iban Mobile Legend. Mau ambil mau. Beli. Miskin. HP lagi kan udah aku udah bawa lo tapi apa yang itu. Kalian tapi dùng em ra ngoài nè. Dạ tích. Là kem em đây thì cái đàn chỉ cho đàn ông Nhớ bài nhồi cũng. Đâu rồi. Ma. Bele. Apa? Apanya? Pakai belum HP yang apa? Oh, HP ya? Yang nih? Nih mahal nih, nggak bisa bawa, nggak bisa pegang kalian. Kalian kan miskin, nggak ada uang. Ini aja. Kamu awal sih, nyenji bang. Apa? Nyenji dia awal sih. Nih. Saya bilang nggak bisa main. Bener kali. Dengar dah. Kita hidung nama ke. Megah lo HP-nya pakai tu anak pejabat tu. Kena ngewak kah? Ini silap suara. Silap suara. Itu nyolah dalam ngengik. Ayo pun mana? Dengan tak jauh PP po dia mana? Ya. Kira mana lah? Sabar. Sabar. Sakit pi tempang. Sabar anak. Cái ngàn cảm em đâu đây không? Đây mang ra cho mẹ à? Sao cái điều? Nó phụ thuộc gì rồi? Ui trời tụi cái này. Oh mak ni cipan cakap paketan le video gimana nih Hành là đóng với gà ha, mẹ là cái sao ta? oh mak ơi ya theo em nó ke cipan cakap yo wah kalau kuda menoi yang HP masa HP kita mereka tanya berapa harganya mereka nggak bisa beli kaki semin. Gimana nih? Ya udah kita sama tanya game mereka aja. Pu game nah. Tik mengadam game deh. Kita mengat game Kahana pikiran. Game gì no. Tanya cik tinggal muda. Jak kahile bong Coba tanya. Game apa tu? Bahasa Indo pada ambil bahasa Aceh. Game lagi udah dua-dua je. Wah miskin. Kan punya dua-dua je. Jangan ipoh ke tu, nak duduk Mana pu? Ipoh ke. Oh mak ipoh ke adik banyak itu. Pergi bangun lah. Kata orang lu anak pejabat. Kan ham game tau. Yo enak aja. Oh nak manusia aja. Ya, manusia aja. Jek jam aja. Ya. Go. Hai. Hai tayo. Ada yang Comment đâu? Ano naman, pinto kismin. Pegang, bodoh. tolak sana. Lihat, aku pegang pegangnya. Coba. Pakai hidung ya. Coba. Ini ya. Oh, Tak bisa. Ini nah. Awas. Udah aman. Nah. Udah nih. Kenal orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bum enak. Jika apa? Ya, aduh, beda le. Ya, aduh. Mam jom em beli bede dulu 5 nang. Beda. 5 nang. Nghe, pakai mentah 5. Mẹ ha, mẹ kaku mẹ kamu. Kau mau coba kenapa pada hilang kelinganya? Lên thử rồi. Ini ada apa? Boleh main aja ini. Lah dah duduk ke dalam awak katin jaga. Betul. Kotor. Ya mana? Tak duk ju.
Nghe cái chứ. Nghe. Ue ô đi, bé đi thả bù, dạ nó thưa gọi. Nhớ à? Cờ có một, nào thế này, bà chị mẹ, anh trông mẹ. Anh trông mẹ. Trong em mới biết aja. Ini bang, kayak mana telah apa titiknya bang? Yang lain, kagak lem. Lihat. Ini bukannya jauh. Aja jauh chị, chọnya. Ya, coknya mana nempel ke mana cok? Chọ lên. Nyo kena ni nyo. Pa, anyo men. Jadi bang tahu nani? Nah lo. Lo mana? Bang. Lo. Bang. Zin. Nyo mana? Nyo Ricky, nyo mana? Kaji sama em juga. Kaki lên tu. Dengar. Ayo, cok na. Lo nak cok? Ana. Oh, fikir jadi. Mati. Kau nak? Kau mày kena mati je. Kena mati yo. Halo guys. What's up guys? Terima kasih sudah menonton video dari kami dan jangan lupa subscribe channel Sakin Ar dan like, komen dan share. Sekianlah dari kami. Terima kasih.